Sithanda ukulibingelela, silamukela babukeli labalaleli endaweni zonke lapho likhona. Sithemba liphilile lenkosi yethu iligcinile kahle. Sithanda ukuthi sinanzelele ukubana sesifike emaphethelweni ebhuku leli ebelokho sidatitsha kilo ibhuku labase-Efesu. Namhlanje sikulesson 14 isifundo sethu sokugcina. Mina engikhulumayo ngu-Elder Amos Maforo. Ngizanxusa ke engilabo lapha esincedisanayo ukuthi sichaze lesi sifundo ukubana labo baziveze balibingelele njalo. Siyabonga kaMaforo. Sithanda bona silamukele njalo bathandekayo kusifundo sethu sokugcina kuleli ikota esilethemba ubana sikuseke kakhulu ikota lonke ngencwadi yabase-Efesu. Aseniphambili sikhana isifundo salamhlanje ngomthandazo oqhakathekile uma siphetha leli ikota okhuluma lani umfundisi uJim Lilo. Siyabingelelana bathandekayo ngegama lenkosi yethu Jesu. Sinanzelela umusa kaNkulunkulu okusisusa kusifundo sakuqala kuzofika isifundo sokuphetha namhlanje. Sengathi singafunda sibambisisa intando kaNkulunkulu. Mina ngingumisisi Siboneni Mhlanga. Mahla bezulu, thanda kubana silibingelele lonke ngegama lenkosi yethu Jesu. Sisamukelana kusona lesi sifundo isifundo sokugcina. Okhuluma lani nguKlayino Simaphosa. Sathatha leli thuba ukubana sikhuleke. Asikhuleke nini? Babo sezulwini sithanda ukubonga ithuba elihle ubana sikhulume okunye ngoJesu. Siyabonga ukufunda lona leli bhuku sifika emaphethelweni asona lesi sifundo esikukhulekelayo kakhulu ukuthi umoya engcwele kwangathi ngaba phakathi kwethu kuchaza zona lezi zindaba ekupheleni kwakho konke umthandazo wethu munye ukuthi sibe yingxenye yabazasindiswa kunye lebandla lakho umhlaba wonke. Siyabonga ngenxa kaKristu siyakhuleka. Amen. 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 Siyabonga kakhulu sihlobo zami, sibonga ukuthi sesifika emaphethelweni aleli bhuku. Ngithemba sonke kukhona esikutholile sifundile okuthile. Ibhuku labase-Efesu lichiyene lamabhuku amanengi ayibhalwa nguPaul. Wayethi nxa wayelobela ibandla elithile kwesinye isikhathi kugcine kucaca angitsho ukuthi akho relevant kithi namhlanje, but kwesinye isikhathi kugcine kucaca ukuthi ebhalela abantu baseKorinte kwakulohlupho thize ebantwini baseKorinte. Kodwa u-Efeso kakuvezi khona lokho. Libhuku elabhalelwa umuntu wonke. Ama-issues alethayo, indaba azilethayo zindaba ezi-affecta kumbe ezithinta umKristu wonke. Zindaba eziqakatheke kakhulu. Sisacela lapha Maphosa Yikho besithi bona yes ikukhwela phezu kwentaba. kunjalo. Usubona yonke into othanda bona uyibone. Kuleli ncwadi yabase-Efesu phezu kwentaba usubona izigaba ezehlukeneyo zezifundo ezehlukeneyo eziqondana losindiso lwethu. Amen. Siyabonga mfundisi ukuthi ichaze. Ngicela isibalele i-memory text yethu indiyana okwaziwa ngekhanda bese sichaza ukuthile. Esavula kuthiwa ungakhangela eLondon, abake bayafika khona eLondon. Yeah. Kulelinye ivili elikhulu okuthiwa yi-big wheel lokho esikujayeleyo. Leli vili oligadwayo la lokho libhoda liphakathi khona phana eLondon. Kuthiwa nxa uqansile khona phana uyenelisa ukuthi ubone idolobha laseLondon, izakhiwo eziqakathekileyo ezikhona phana ogoqela Big Ben, ama-Parliament Building lakho konke. iLondon yonke uyayibona nxa uqanse khona laphana. Njengoba kwathinta umfundisi ukuthi lapha ungani phezu kwentaba. Linjalo ibhuku lawo-Efeso lisivezela thina injongo ye-great controversy lalokho umlimo afuna sikuzwisise okuqakathekileyo. Ngisacela Maphosa uqale usibalile u-Efeso 2 ivesi 8 siya ku10. Alright. Ngoba lisindiswe ngomusa ngokukholwa. Njalo lokhu akuveli kini. Kuyisipho sikaNkulunkulu. Verse 9. Hatshi ngemisebenzi ukuze kungabi lozincoma. Right.
isihloko sethu sanamhlanje sithi sona ukuba ngowase-Efesu enhliziyweni. Ngikwenze ngabomo ukuthi sigcine ngisichaza kanje. Sihlanganise lapha le verse sivela esithanda kuyibala le yokwaziwa indiyana yokwaziwa ngekhanda si-introduce lapha. Kuyini esikutholayo izihlobo ezithandekayo? Nxa sinanzelela lapha umpostoli uPaul uthi yena uba ngowase-Efesu enhliziyweni. Uthe ngikhangela imbali nxa iloba lona leli bhuku uliloba ngo-AD 62. Okungithinta kakhulu umpostoli Paul usenkantolo. Kodwa ngenhliziyo Mrs. Mhlanga ukuthi ukuba ngowase-Efesu enhliziyweni ngezinye indlela uPaul echisekela ibandla. So kubuya kithi la namhlanje ukuthi sibe ngamalungu ebandla ezinhliziyweni ukuthi sichisekele amanye amalungu ebandla. Okay. Siyabonga. Right, siyabonga kakhulu. Masikhala nje ngefundo ngekhanda. All right. Ethi yena sisilisiwe kumbe sisindisiwe ngomusa ngokukholwa. All right. Lokhu kakuveli ubani kithi. Kusobala ukuthi okusindiswa ngokwakho kasomandla ami licebo likaMdali. Nxa usiyafika uvese ka10 ithi yena ngoba ngumsebenzi wakhe kuKristu Jesu sadalelwa. Nxa thina sadalelwa kusobala ukuthi uthe usiyadalwa vele umusa lo sukulindele. Yes. Siyabonga kakhulu mfundisi ukuthi ukulethe ngayena le ndlela. Yebo Mhlo. No, bemfisa ukuthi sigcizelele ukuthi abe sesithi akusikho kwemsebenzi. Kule nkolo eziningi kakhulu esigudlana lazo ezifundisa ukuthi umuntu kulolutho okumele ukuthi alwenze kumbe azenze lona ukuze azuze ukusindiswa. Ukuthi imisebenzi emihle bathi izulu liyasetshenzelwa. Uyawizwa inkulumo enjalo? Yeah. So kuyabe kuyindlela usathana ilethayo ukuthi uKristu asithwe kucebo lokusindisa umuntu. Kodwa i-memory text sinika khona lokho ukuthi akulalutho umuntu akade engalwenza ngoba nxa bekunjalo then uKristu felize. So uKristu wafa ukuthi thina sisindiswe kungela lutho esingazenzela lona. Sibuyela njalo lokho uqale ngakho. Usethi ukuthi wafa okuveza ukuthi le into asiyonto ephongwezala khonapho kunjalo. Asiyonto omyuthana afterthought ukuthi njana sokwenzakala sokuthi ngenze kanje. So nxa sikhangela ke yona le ndaba sisukela lapho osibethele khona ngevili leliyana oliqambileyo. Kwenza kube sobala ukuthi lincwadi yabhalelwa abantu bonke kunjalo. Izizwe zonke. Uthi yena umlobi ifohlela izolo izifika empilweni yalamhlanje lapho esikhona kathesi emhlabeni wethu lemicabangweni yethu lapho esikhona. So kuzaqakatheka ukubana nxa sisiya phambili lesi sifundo sikhangele ukuthi isigaba sinye ngasinye yiphi into elola ihluze lempilo yami ingikhulise kukholweni. Siyabonga kakhulu. Sesiyaqhubeka sike sikhangele ngesigaba kulama chapters angu6 nje kuphela kuEfesu. Sizazama ukugijima khona lapho siwachaza kodwa kunye okungithathekisayo indaba yokuziphakamisa. Uthi yena konke lokho kuyisipho angithi phela sifuna abantu baziphakamise. Uyabona nxa usenza ulutho nxa kungolwenzileyo uyaziphakamisa kodwa indaba leyo sindiswa akudingeki awulala sizathu sokuthi uyaziphakamisa ngani ngoba ayisiso senzo sakho. Sizakhangela lapha kuEfeso 1. Kade sike sikhangele uEfeso lapha ibhuku chapter 1. Sikhangelele uverse ngo3 kusiya ku6. Udumo kalube kuNkulunkulu uyise wenkosi yethu uJesu Kristu osibusise ebukhosini basezulwini ngezibusiso zonke zakomoya kuKristu ngoba wasikhetha kuye umhlaba ungakadalwa ukuba sibe ngcwele singela sici ebusweni bakhe ngothando wasimisela ukuba senziwe amadodana akhe ngoKristu.
Ungakhangela uchapter 1 kulezinto eziningi. Kuyini okusithathekisayo okulaphana? Kuyini okuthathekisayo ikakhulu izinto esingathi ngama landmarks alethwa nguPaul avezayo amaqiniso avezayo ngoKristu? Mina ngithathekiswa into eyodwa yokuqala ukuthi sakhethwa. Alright. Sakhethwa ngoKristu ngaphambi kokudatshulwa komhlaba. Okuveza sobala bana sibusisekile kuNkulunkulu. Okuveza sobala bana icebo lokusisindisa lamiswa kade lumhlaba kanjani ungakabi khona. uKristu wahlomisa bana lelo cebo eseze lapha isono sesingeni laqasibana lisebenze. Lelo cebo izakupheliswa ekupheleni kwesikhathi ekuzeni kwenkosi. Mina manje okungithathekisayo mfundisi ukwekela khona lokhanti ukuthi ngingakadalwa ngangikumind kaNkulunkulu engqondweni kaNkulunkulu kwakulomisa isimhla engadalwa. So yikho kungiqinisayo futhi lokuthi nxa impilo ingana iyabheda ichisa isiba buhlungu khona lokho kuyangiqinisa ukuthi ngavele ngaba sengqondweni kaNkulunkulu ngingakafuni. So yiluthando lolu olusigcina simangele. uJohane ethi yiluthando lolu ukuthi sathandwa uNkulunkulu singakamazi. Alright. Mina okungithathekisayo singananzelela uverse 5 lapha ukubana wasimisela ukuba senziwe amadodana akhe ngoJesu. So ngezinye indlela lalo wasonke sasingesibantu. But ngenxa kaKristu sonke siyasondezwa eduze. Okunye lapha ngingananzelela even uverse 7 iveze ukuhlengwa kwethu. Ukuthi sahlengwa thina ngegazi likabani? LikaKristu. Yikho kunithintileyo lapha. Nanzi izipho esizinikezwayo kuKristu. Usethintile lapha sayafika la kuverse 7. Kuyini esikutholayo usibalele uverse 8? Uverse 8. Uverse 8 uthi yena awuthululele phezu kwethu nenhlakanipho yonke langokuqedisisa. Ngehlela ku9. Right. Wasazisa imfihlakalo yentando yakhe mayelana lentokozo yakhe elungileyo ayiceba kuKristu. Right. Kuyini okunye sikutholela? Okokuqala usibisela kusihloko salamhlanje. Abase-Efesu Ngenhliziyweni. Yeah. Lokuvula kwalesi sifundo ivili leliyana oba sesiqongweni. Nxa ukhala uchapter ka1 uhlubone uhluzingene esiqongweni sokubona icebo losindiso lonke. Bese kusivezela imfihlakalo eka verse 9. Isazela semfihlakalo yothando akade khuluma ngayo udadewethu lapha yakhe ngokwecebo lakhe alimisa ngaphambi kwabani phambili kuKristu. Imfihlakalo le imfihlakalo yokufa kwaJesu Kristu sesifela thina. Indlela asithande ngayo ngizaboleka amazwi akhe. Indlela aba lami engqondweni zakhe ngizamulanda amagama lawana. Singakalokho imfihlakalo esabekayo. Kathesi ke kuyagcwaliseka kule nxa sifunda amavesi la ukuthi kathesi sesiqongweni sesibona okwenzakala singakadalwa. Okwenzakale uKristu seze lapha emhlabeni lokuza kwenzakala ekuphetheni kwesikhathi sonke. Alright. Siyabonga kakhulu. Mina okunye okumangalisayo ukungezela kumfihlakalo ukuthi kwenzakala njani ukuthi uNkulunkulu ehle. Ngithe ngifunda ibhuku elithi The Story of Redemption lithi siza kuzwisisa sifike ezulwini ukuthi ukuhlengwa kutshona. Khathesi sisabona lufifi. Kuthiwa sizathi sibona iglory uJesu inkazimulo yakwambulwa kithi sibona ubungcwele uJesu abuchiya adoration konke kuthiwa kukhona kuyakusa ukuthi thina ivalue yethu inganani. So indaba ye-mystery ukuthi uNkulunkulu odala umuntu aphinda abe nguye uNkulunkulu ohlenga umuntu. uNkulunkulu obumba umuntu isandla sakhe siyebethelwa isidalwa. So yibo i-mystery inye esalilokho asikhuluma saba khona. Uyayibona hayi mystery mfundisi. Angithibele. Ngiyalizwa sihlobo zami ngiyabonga ukuchaza ngalindlela.
Ungakhangela uvesi ngu-11 Right. uyasitshela futhi akubeke ukubana usinikeza ilifa angithi kunjalo. Yes, khangela uvesi ngu-13 sixoxe ngaye lapha. Lani labalwa kanye loKristu lapho selizwe ilizwi leqiniso selikholwe kuye labekwa uphawu umoya ongcwele othenjisiweyo. Right. Kuyini esikunikezwayo lapha kuvesi ngu-13? Moya oyingcwele angithi phela. Yes, osinikezani uphawu. Uthiwa uyasiphawula ngomoya wakhe oyingcwele. Isihlobo esithandekayo, uNkulunkulu usenzele umusa ku chapter ngu-1 yiwo amaqiniso esiwatholayo sesekuvezile ikakhulu uvesi ngu-4 osichazelayo ukuthi uJesu wasikhetha wasithanda futhi singathandeki wabuya wasifela imfihlakalo ekuyaletha ukuthi sizamangala sesibona kugcwaliseka. Lamazwi akalethwa ngumfundisi ukuthi ngempela thina asomcabango owabuyayo sokube lengozi sasisengqondweni kaNkulunkulu kusikela. Maforo mana sifithizela into kaverse 4 ye-predestination. Mina sengeza abantu besikhuluma okuchiyene ukuthi hayi vele uNkulunkulu kulabantu ababekele ukuthi laba bayasindiswa laba kabasindiswa. Kodwa uNkulunkulu i-predestination elethwa lapha ithi khona umuntu wonke dalwa ekudalweni ngoba andisi umfundisi uvezile lapha kongaso afterthought icebo leli. So uNkulunkulu vele elenjongo yokudala umuntu wayelenjongo yokuthi umuntu angasuka entandweni yakhe uzambuyisa wonke umuntu. So i-predestination ekhunywa lapha yilo mcabango uNkulunkulu ukuthi umuntu wonke umdale efanele ukuthi aphile and umhlenge ngendlela efanana. So sonke sifanele ukusindiswa kodwa kube sokusiba yichoice yethu ukuthi siyamukela inleyo gift anti ukuthi sisindiswa ngomusa. Igift uyayamukela kumbe ungayamukeli. So uNkulunkulu ubeka indlela yokuthi sisindiswe kasizenzeleni favor siyamukele. Amen. Sisindiswe. Siyabonga amagama acho. Bazakhumbula nxa sasiqala lesi sifundo ukota yokuqala uyale ikota lesiqala sesibili. Sakuthinta khonokho futhi ukuthi yena akukho embhalweni ubana kulomuntu wadala kulahlwa. Hayi. Kodwa sonke sadala kwenza njani? Ukusindiswa. So ukusindiswa lokulahlwa kusezandleni zethu. Ungakhetha ubana usindiswe ungazikhetha ukuthi unjani. Asoza kubambe ngamandla uNkulunkulu. Kodwa incebo lakhe ukuthi asisindise sonke. Sesihlengiwe, sesisindisiwe. Sisindiselweni. Sisindiselwe umphakathi. Sisindiselwe ukuthi siyesebenza emphakathi. Ake sikhangele uchapter ngu-2 isahluko sesibili kwi-Efeso sisummarize laphana. Yikho okule memory text yethu esibalileyo. Kuyini esikudobhayo laphana? Qalisela kuvesi ngu-5. Wasenza saba ngabaphilayo loKristu lanxa sasifile eziphambekweni. Lina selisindiswe ngomusa. uNkulunkulu wasivusa kanye loKristu wasihlalisa laye ebukhosini basezulwini kuKristu uJesu. Right. Kuyini okunye sikutholayo ikakhulu ku chapter ngu-5 esakwenzelwa nguJesu. Lapha sesikhuluma ngomusa. Umusa lo odiliza imiduli. Angithi vele uthola lapha sisindiselweni umphakathi. Lokho kuyizinto kulokho kukhona okwenzakalayo lokho kusiphawula okusenza okusilethela ubandlululo kithi. Ake nisixoxeni ngesikutholayo ku chapter ngu-2. Uchapter 2 Maforo ukhuluma ngalokhu uKristu akwenzele wonke umuntu odaliweyo. Uhlupho kade lukhona uNkulunkulu safunda ukuthi wabiza uAbraham wenza isizwe esasiza tshengisa umhlaba wonke ukuthi uNkulunkulu ngubani isizwe samaJuda. Kodwa uNkulunkulu wayengela cebo lokuthi abanye kala njongo yokuba sindisa ama-Gentile. So uIsrayeli ubemele ukuthi aveze ubukhulu kaNkulunkulu izizwe zimbone uNkulunkulu koIsrayeli bese zimkhonza. Right. So akutsho lapha ukuthi thina sisindiselwe umphakathi ikukhutshwa kwayo yonke imiduli izinto ezisehlukanisayo
njengabantu ngoba sonke sidalwe ngomfanekiso wamlimi sifanele ukusindiswa. Kulento ezifana lokwehlukanisana ngemhlobo ukuthi wena ukhuluma lophulimi kumbe ukuthi ikhala yeskin sakho sinjani. So indaba ze-tribalism, i-racism, ukuthi umuntu lani, ukuthi umuntu ungoyini, ukuthi umuntu ebhobhodidi kumbe kunjani. Minengi imiduli ekade esehlukanisana ngayo. Kodwa uKristu, ukufa kukaKristu kudilize leyo mduli. Yikho ubona phela isiphambano sisiphambano. Siyisiphambano ukuthi bekufanele ukuthi thina nxa sisindisiwe uKristu simzwisisa, bekufanele ukuthi ubudlelwano bethu loNkulunkulu bu-influence kumbe butsho ukuthi ubudlelwano bami lo makhelwane beyamanjani. Right. Nangu seyichazile le ndaba yokuphambana kwesiphambano. Ukuthi ukuphambana kwaso kutshoni umfundisi sichaze indaba le lokho kukhombe phezulu kusikhomba nga. Yes, kusikhomba kuye umdala ngokwakho ukuthi mina ngokwami direct ngifumana umusa kaNkulunkulu okumele futhi uchaphakele lakwabanye abantu. Lapha ngizama ukuthi ngikulethe ngolimi ngani ufuna ukuba lula kakhulu ukuthi kuba njalo. Wena ongowezizwe sekuthile ubungowezizwe ngenxa yalesi siphambano namhlanje sekubuthile. Ayabona sichaye izandla sathi njengoba sekubuthile ubona lawe uyokuba indlalifa kanjani yombuso. Ngenye indlela thina sonke akumelanga ngithi mina sengamele iqiniso bese ngikhayela ngaphandle umuntu ongakamukela iqiniso. Njengomjuda owamukela ukubana sisindiswe ngesizwe sakoJuda, lami sengiseqinisweni kumele ngazi ubana ngisindiselwe ubana labanye basindiswe njalo. Siyabonga. Sekuthintile umfundisi okunye lapha indaba yobudlelwano omunye komunye. Ngoba nxa sisindisela umphakathi kumele sikhathalelane. Ngoba siligazi linye. Akusela gazi elomshona elomndebele sekuthintile lapha uMrs Mhlanga. Kodwa ukuqhakathekileyo lapha kumele sikunanzelele ukuthi nxa uzonda omunye akunanzelele ukuthi Thixo nxa yena isiZulu anti sikhuluma ngesiphambano la akula lapha eliyayeka khona kulwana omzondayo but linela bonke abantu. So ngezinye indlela isiphambano sidinga sonke siyimulinye so kumele sikhathalelane. Khanyela kusukela kuvesi ngo-19 usiya ku-21 siqhubeka mfundisi. Yes. Bengisathi ngithi sakhanela ivesi singakhohlwa ukuthi ngesikhathi sesiphambanweni njengemvu ehlatshelwe umhlaba wonke umpristi wayengale kweveli kumele ayenze njani? Ayihlabe. Lidabuka phakathi kubona umuntu wonke ongale kweveli ongubona ngolana umuntu. Kumele ukutshele ulutho ngokuthi wena ongwezizwe usunjani kulapho into ayikuvalela abana uyayibona ngale kwakhona. Exactly mfundisi. Even yona iGolgotha yayiphandle komuzi. Kusitsho ukuthi uJesu kafelanga amaJuda wonke. So iCalvary ngokwayo indawo yayiveza ukuthi uKristu uthenga abantu bonke ngempilo yakhe. Yayizahlupha ngayo Bethi ngowethu abantu abaphuzi vele ukuthi lo ngowethu umuntu lo bayi-one i-salvation. Ngicela usibalele amavesi lana sigoqele indaba. Uvesi 19 uthi ngakho ugcine ku-22. Ngakho-ke kaliseyibo abemzini labezizweni lezihambi kodwa seliyinzalo yakithi labantu bakaNkulunkulu kanye lamalunga abendlu kaNkulunkulu lakhelwe phezu kwesisekelo sabapostoli labaprofeti uKristu Jesu yena uqobo eyilitshe elikhulu lengosi. Indlu yonke ihlanganiselwe kuye ikhule ukuba lithempeli elingcwele enkosini. Lani futhi lakhelwe ndawonye kuye ukuze libe indawo yokuhlala uNkulunkulu ahlala kuye ngomoya wakhe. Siyabonga. Nanka amavesi la sesivezelwe kunye sikuvezelwayo ukubana uKristu usenza sibe ngamalungu omndeni wakhe. Kuyavuma yini izihlobo zami
ukuthi umuntu sike sathinta indaba leyana ye-vertical le-horizontal uyavuma yini umuntu yathi mina ngilobudlelwano obuhle loNkulunkulu wami kodwa abantu asizuzwanani kumbe mina ngi-right labantu uNkulunkulu lo wanandaba layo nangixabanda umuntu anti bakhona abanjalo angilwi lo muntu ngiyanakekela intandane kodwa uNkulunkulu wento wathi yithi mina walithanda ilizwe langaka wazinikela ngabantu njani wonke kuba ilo lalo okhula ngoyanga njani angafumana impilo njani engaphakathi yise siya ngale ongathandiyo kamazi ubani uNkulunkulu ngoba yena unjani oluthando wena nxa uzazonda abanye abantu obabonayo 1 John 3 verse 15 uthi ozonda umzalwane ungumbulali akulambulali olempilo engena kuphela. All right. So I think khonokho kuyagoqela yonke indawo ukhuluma ngayo. Hayi siyabonga. I think singadlula le isivuthiwe le yangithi bena. Hayi ngithathekiswe indaba ngicela ukuthi indaba ka-Efesu 2 ikho phela okumele khona memory text yethu ukuthi by grace ukuthi uLuther ireformation uLuther belembali bese ngithinta nami la uyikhulume ile ku background yemisebenzi ukuzuza usindiso ngemsebenzi ya okuzidlukuluza uzincicha ukudla imbali yasitshela ukuthi ngolunye usuku be esiyavuma izono eguqile ku staircase yawo wezwe ivoice kamoya oyingcwele sithi Luther the just shall live by faith. So ikhahle azuza khona indaba yona leyo ukuthi indaba yokusindiswa yeyi emehlombele kaNkuluNkulu ngokuphelela kungumusa uLuther wasukuma lapho wachumayela ivangeli elinjalo kanti labo John Wesley bathokoza beyizuza livesi kuthiwa yeyayiphila yereformation abantu ababuyele kuNkulunkulu ngoKristu sihamba siphila ngokukholwa kuphela ngumusa siyabonga kakhulu ukuthi sikufithizele lokho ufuna ukukhuluma ngakho hayi sefambili ngeke saqeda yeah ungakhangela asikhangeleni chapter ngo3 lapha sike sikhangele imfihlakalo futhi ngoKristu sithina silibandla likaNkuluNkulu onjani bakithi ophilayo kwezinye izikhathi uyazi ibandla leli sake silizwe kukhulunywa kuhle ngalo sibili wawuzwe njani nxa kukhulunywa kuhle ngebandla kwesisikhathi kukhulunywe kubi ngebandla ngaba ku social media kuma TV lokwesisikhathi likwenzile lebandla lakho wawuzwe njani uzwa njani ngokuba ingxenye yebandla likaNkuluNkulu ophilayo andilo indlela ozwa ngayo singabuzizwa njani kuba buhlungu ikakhulu kufana lolutho yabuluthanda nxa umuntu sekutshela ukuthi hayi lokhu okuthandayo kubi kuba buhlungu so mina ngokuzwisa kwami ibandla likaThixo nxa abanye sebelithatha ngenye indlela kumphatha ngenye indlela engekho nhle kuyangizwisa ubuhlungu mina maforo ngizwa okungithathekisa kakhulu ukuthi ibandla likaThixo libutha zonke ngalandaba alanketha betha kule ndawo phela okungangenwa khona ya kuthi ukuthi ukuze ube lapha nanko kudingakalayo but lapha bonke abamamukelayo bazuza amandla ukuthi kuthiwa amadodana lamadodakazi ombuso akulandaba ufundile kumbe awufundanga uswele kumbe awuswelanga ugogekile kumbe so ibandla likaNkuluNkulu mina kungithokozisayo ukuthi liya accommodate wonke umuntu lingiphi indawo yokuba khona lo makhelwane wami esingafananiyo kule ndawo elinganayo. Beautiful. Ukhanyela uverse ngo9 kuthiwa icebo leli lenzwa mbani sibalele chapter 2 verse 9 verse 9 njalo ngikubeke obala ukuphatha kwami imfihlakalo le eyayifihliwe kweminyaka eminengi edluleyo kuNkulunkulu owadala izinto zonke. Anti yayizindaba le kwakuyimfihlakalo ebandla khayela uverse 11 futhi khona pha kwasesini ngokumayelana lenhloso yakhe engulaphakade ayiveza kuKristu uJesu inkosi yethu. Right. Kuthiwa wakugcina uJesu kufihlakala angithi phela wasekuveza angithi phela iplani le yayikhona sike sathi try so afterthought ukuthi kube lebandla ayisikuthi into yapho nguJuwa yamjuma uNkulunkulu wakuhlela waphuma la ukwathi ukhuluma mhlobo wami wathi ukuthi uJehova wahlela ukuthi sokonakele kanje abantu bakusindiswa kanjani
ngizakwenza njani angithi phela wakuhlela kwacaca so indaba yebandla iqhakatheke kakhulu lokunye uqhakathekileyo ukuthi ibandla ngelikabani ngelikaNkulunkulu ophilayo ngoba abanye uNkulunkulu bafile so ngeyindlela kumele sithandabuze hayi ungazithandabuzi lapho khona yes futhi la lokho okwamukele ungakuthandabuza uthathe njengento evele izolo ngokuzwa umchumayela yes le into indala yikho lokho kusifisela phezulu kwevili lethu leliyana le into indala imfihlalo kaJehova esukela khona le endulo yes ingxenye yakho ngeyani bala uverse 7 siya ku8 yeah ule ngxenye omele uyenze ebandleni lona leli uthi uPaul uPaul uthi mina ngaba yinceku yevangeli leli ngesipho somsa kaNkulunkulu engasiphiwa ngokusebenza kwamandla akhe lanxa ngimncane kulabancane bonke babantu bakaNkulunkulu umusa lo ngawunikwa ukuba ngichumayele kwabezizweni inotho kaKristu engacubungulekiyo. ingxenye yethu ngiyokuthi senzene ebandleni le Ingxenye yethu ngiyokuthi sichumayele. yes so ndlalifa yombuso ungenzi njani ungabulali asivuyeni sichumayele sihambise indaba lezi ezimnandi ekugcineni kwakho konke uJehova uloyisa ukuthi baluvese ngo10 uloyisani kuvese ngo10 lapha Verse 10 injongo yakhe yayikuthi khathesi ngebandla ukuhlakanipha okukhulu kukaNkulunkulu kwaziswe ababusi labaphathi emibusweni yasezulwini. right sithola ndapha esokufumanayo lapha ukuthi uNkulunkulu kulokho uhlanganisa zonke izinto kuye Yohana sesichile ukuthi izulu bengwezizwe kodwa ngokwamukela uKristu lami sengumele sengiyingxenye indaba yombuso so kumele ngihambise yini ivangeli sanxa sisiya ku verse 9-10 kakhulu uthi ngokuhlakanipha kaNkulunkulu amandla wonke asezulwini indawana zonke lezi zinto ke uNkulunkulu uzibutha zibe ngaphansi kanjani kwamandla akhe awodwa so thina sonke sibayingxenye yakhe kulesi sigaba yeah siyabonga kakhulu I think kuyacaca ipurpose yebandla likaNkulunkulu angithi phela sibe yingxenye yebandla lona lisiphatheke injongo yethu sike sakuthinta kuviki edluleyo ukuthi ukuhambisa ivangeli sinqobe abanengi basindiswe kulomzila oqhakathekileyo lapha enguchile nxa uNkulunkulu edinga nasibuthe sonke sibe munye laye umzila lapha umaluba wethu ekota lamhlanje uthi yena ngokwazi ukuthi isikhathi sifitshane ngokwazi ngale kusambulo lo sathane uyakwazi isikhathi sinjani sifitshane kangakanani thina okumele sisindiswe siyazisa yini ubana isikhathi sifitshane kumbe nasiphila sengani hayi isikhathi sasesiningi uyabona into ilethayo maphosa nxa ukwazi ukuthi into isikhathi sifitshane sokuthi ukuthi wenze njani sokumele usebenze ukhangisisa ngithi phela ungalali ungozeli siyabonga kakhulu asikhangeleni uchapter 4 sisummarize lapha ukumanyana ekholweni ukholo lube lunye inkolo kanti vele zingaki lapha sifuna ke sikhangele lapha kulabo 111 sike sabathinta kuzifundo zadlulayo yes ukuthi lapha uPaul ukuletha kucace imbalela lapha uchapter 4 iverse ngo4 lo usiya ku6 kulomzimba munye lomoya munye njengalokhu labizelwa ethembeni linye ekubizweni kwenu inkosi yinye lokholo lunye umbhaphathizo munye uNkulunkulu munye uyise wabo bonke ophezulu kwabo bonke ongabo bonke njalo okubo bonke. Hey madoda nanku ke kuyini esikutholayo kuma verse la ikakhulu sikhangela ukumanyana kumbe ubunye benkolo mhlo i-unit ukubambana sike sakuthinta evikini ephele ukuthi uNkulunkulu injongo yakhe ukuthi sibe munye
kodwa ukuba munye kwakhona kakuziveleli ebantwini kuvelela kuNkulunkulu. Lapho Efesu 4 nxa esithi uNkulunkulu munye o1 labe sibachona anti sisake sakuthinta ukuthi kuJohn 17 esithandazela laphana wathi ukhulekela ukuthi ibandla libe njani, libe munye njengoba yena lo Baba lo Moya oyingcwele benjani, bemunye. So ubunye bethu buzabuya khona lapho, but emfisa ukuthi sikuthinte kakhulu uthe kuya accomplisheka kuyaphunyeleliswa ubunye bethu nxa silobuNkulunkulu, ama-attributes kaKristu esiwaphiweyo: ukuzehlisa, ukubekezela, gentleness. So yikho umbona esinika impilo entsha. Ku-chapter 4 vele uhla siqathanisela impilo esiphume kiyo endala eyenzondano, eyengxabano, eyakho konke ibitterness. Abe sesithi kodwa gqokani impilo entsha eyikulunga, ukubekezela konke. So uthi yikho kuyaletha umanyano ebandleni likaNkulunkulu. Siyabonga. Nanzela khona kwakutsho ukuthi yena nxa ekhuluma ukuthi kususa ubutha lani sibizele bona sinakakelani. Yes. Ukunakelana omunye konjani? Komunye njengebandla. Ukunxusa kakhulu lokho kulamandla kangaka ngokuthi leli bandla eli1 kalihlale limanyene linjani, li1. Yes, linjalo lihlale limanyene li1 okuletha futhi esefazwe nezinto ezisikhombisa ukuthi singumzimba munye. Yeah, nxa umzimba munye ingumzimba munye oyingxenye yomzimba wami, ngeke ngathatha ihloka ngimgamule ngoba uyimi. Yabona ngokutsho ngoba ngumzimba omunye. Ungabuyela kulesifundo esalana iviki liyana esake sayifunda esasaveza nje lokuphathana kwabomama labobaba. Sathana indoda ethanda umkayo yanjani, iyazithanda yona. Angeke umsukele ngamajambo uzumnyathele. Usangasebenzisa igama elinye. Umuntu ongasomuntu oright ekhanda ozichayayo. So simunye. Siyabonga. Yes. Right. Siyabonga kakhulu. Lisela ukuthintile besiyabuya kikho ikakhulu siqathanisa kusesikuvesi ngo32 laphana okukhangelelweyo ukuthi esimele sikwenze ukuthi sinakekelane i-church welfare, to take care of one another. Kodwa lapha selithintile la indaba yokuthi umzimba munye, angithi phela abese sithi okunye kuyini, umoya unjani? Umoya munye, ithemba linjani? Linye, ukholo lunye, ubhabhathizo lunjani? Lunye. Sihlobo sike sakuthinta kuzifu siya-summarize la siphila lapho esikhathini into ziziningi. Kodwa kulula yini ukuzidokhuza lezi zinto ngezikhathi ungasela kuthula into sezizimbi? Ukuziphila lezo zinto kulula yini? Right. Ngoba isikhathi kulula ukukhuluma ngomlomo, kodwa kulula yini ukuziphila nxa sekulekwenzana? Nanku umbuzo sifele sophendula. Angithi vele uthi kunje ebengifuna ukuya kikho nguhlanganiso lo wakho ukuthi kuyavuma siyasikubone kunjalo yini, ibandla linye yini, ithemba linye yini, abantu balamathemba amangaki, abantu bala ubhabhathizo abangaki, kuyini esimele sikwenze ukuthi kube njani, kube kunye, kuyini esimele sikulandele? Into kezwakala. Ukukholwa okukhona okunye mina engunanzelelayo even ebandleni lethu ukuthi sokulokwehlukana thile ngenkolo, ama-doctrinal issues, ukuthi kulabanye asebekholwa kunye labanye asebekholwa kunye. La nxa kuyikuthi omunye impaphathizo lani siyabe kulokhe kukunye, kodwa khona lokho usathane uyakusebenzisa ukuzuza umkenke wokuxegisa ibandla likaNkulunkulu. Yes. Uthi sichiyane yebo. Usekuthintile khona phana siyithola kakhulu ku chapter 4 verse 14 to 15. Uthinte indaba yeqiniso lapha ukuthi laloba iqiniso silibeka kuhle sisazisane ngombhalo. Sikuthatha kwathinta indaba yama-doctrine ukuthi kwesinye isikhathi okusedlukanisa yikho khona lokho ukuthi abanye sesifuna ukuthi sibe lolwazi olungcono kulabanye, but ngumzimba munye phela lo. So kumele sikuveze, kumele siveze uKristu olingeneyo. Izipho lezi nxa sizinikwa sizinikele ukuthi
ibandla likhulu. Nxa sulakho okwazi ukulethe sihlanganele sokutadithe sonke bese sivumelana sihambe sonke ngani ngikuzwa usitsho njalo. Usathana ugangile uyatsho lapho mhlobo ukuthi ugcine sefuna ukungena ngomkenke uphi ngomkenke wona lowana. So asibambeleleni kuthemba linye ebesilalo esilalo kuze kube naphakade. Uyabuza lapha umlobi lapho ukuthi yiziphi ezinye indlela esingazenza ukuthi sigcine ubunye lobo sihlale simanyene. Kuyini esingakukhuthaza esingakwenza ukuthi sihlale sise kumanyaneni lokho? uKristu uba nguyinsika ebandleni. Right. Akungabi yimi akube nguKristu. Abe ngesihloti. Yes, ukwenzela ukuthi anti yena nguyinhloko. So sonke singaxhuma kukhanda. Anti ke sesathinta Isifundo kade sithinta ngekhanda. Ukuthi sonke singaxhuma ekhanda ngoba kungawonakala ekhanda lo mzimba wonke sowonakele. Kakhulu. Impendulo ekuverse 32 wangikhona usinika impawu ezintathu ezingasincedisa ukuthi sisale simanyene. Uthake libe mnene omunye komunye. Yikho sike sathinta ukuthi izinto lezi bekufanele ukuthi uKristu nxa ephila phakathi kwethu bekumele sifuze yena. So uthi lina ubani mnene omunye komunye libe tender ukuba tender ekuba njani libe buthakathaka so ngani ngoba kulokunye ukwakhuluma phoso ukuthi okunye siyagamulana kungani kunjani kodwa ubefisa ukuthi ngasi yananzelelana ukuthi sonke singabantwana bakaNkulunkulu nxa mphazama amaforo ambuyise kuhle ngothando nxa esiza ukuthi sendahle enkulu kakhulu abesesithi forgiving one another lithethelelana uNkulunkulu nguye wasithethelela so abesesithi njengoba lani lathethelelwa sifanele ukuthi sithethelele kulama grudges mhlobo. Sikhulume ngempilo yokudilika kwemiduli abanye imiduli siyakhiwe ngokuthi ubani wangithi kodwa uKristu izandla azidala uzimbethela wazwisisa ukuthi dinga intethelelo so bekufanele ukuthi ngase yawuzuza umoya kaKristu. Lokho kumele sokukhulekele lokho ngoba uyaphila okuzwayo kundawo eziningi abantu abankonke bathwele nzima ngokwehluleka ukuthethela. Ungaze ukhangele eBhayibhelini yathothi kuyaqiniswa kuze kuphindwe. Ungaya kuMateyu umthandazweni wenkosi. Usithethele baba njalo kusibathethela kanjani abasonayo. Nxa usiza lapha ku 32 uthi thethelelane njengalokho uNkulunkulu kanjani walithethelela ngoKristu. Walithethelela ngoKristu. Nxa ngisala uthethela umuntu ngala uthethelwa kaKristu lami kuyami impilo. So kulamandla lokho kakhulu mfundisi. Asifundeni ukuthethelelana sithwalelana imithwalo liyakubeka kubeka uzasincedisa ukuthi sihlale simanyene. Uthintile maphosa even ekufundeni lapha nxa sekukhona asikhuleni sonke amaqiniso la kuyabe kuzasisiza kuselaphe. Selithintile uverse ngo32 isakhela ukubana singene ku chapter ngo5 indaba yokuzehlisa. Kuthiwa thina sonke samukele umusa. Angithi phela samukele umusa mahala. Simele siuhambise futhi njani lathi mahala kwabanye abantu siphiwe umusa lo. Ungakhangela ku chapter ngo5 uyasinxusa uPaul ukuthi kake sifunde ukuphila leli vangeli. Angithi phela siliphile sikhangele uverse ngo1 lo 2 chapter 5. Ngakho ubani ngabalingiseli bakaNkulunkulu njengabantwana abathandwa nguNkulunkulu liphile impilo yothando njengalokhu uKristu wasithanda wazinikela ngenxa yethu njengomnikelo olephunga elimnandi lomhlatshelo kaNkulunkulu. Right. Kukhangele ukuthi sibe ngamaKristu anjani lapha? AmaKristu alingisa uKristu. Sifanele uKristu. Kule ngoma ngo131 kuvernacular hymn uthi yena mangifuze ubani uKristu kulona lelizwe. Yes. Simfuzile yini? Ngifuna ukuthi kumfuza kwakhona ngingakaphendula ukuthi simfuzile ukuthi ungafunda uMateyu ngo5 nxa eseconclude ngale ugcineni uthi lina ke libe njengoyihlo bakithi osezulwini. Ngithe mfunda indaba ye great controversy ithi uSathane injongo yakhe afuna ukuyenza
iku-imprinta eyakhe image emuntwini ukuthi sifane laye ngoba thina sidalwe umfanekiso kaNkulunkulu. So lokhu kusitshengisa ukuthi ilokhu uNkulunkulu asenzele khona ngoJesu afuna sibe yikho khona. So uNkulunkulu ufuna ukusibisela ekufaneni la, yikho sithi sifanele ukufuza uNkulunkulu othi yena uNkulunkulu uthanda unconditionally futhi uthanda engakhethi impartially, ukakhethi. Yikho kuthiwa unisela izulu ababi labalungileyo, uyabapha impilo, abe sesithi be ye perfect njengobaba osezulwini. So lapha impilo esiyibizelwayo impilo efana loNkulunkulu njengokwasekuqaleni. Siyabonga mfundisi. Lapha kukhangelelwe kuthiwa nguPaul la uyasicela uyasincenga Maphosa kuthiwa ukuthi siliphile ivangeli. Kulula phela ukulichumayela ivangeli singaliphili. Kuthiwa siyanxuswa lapho ukuthi siphile ivangeli kubudlelwano bethu. Yes. Kule ndatshana ubaba kuthiwa wathi echumayela lapha, echumayela ku divine service mfundisi, umama wathi hayi wabonakala ephuma egijima. Umama esiyathatha impahla zakhe uyalazwa ichurch. Wathi hayi ubaba engimbone ichurch la. Kanti ususiya ngale mpaka sesiyahlala ichurch lo baba nga ichurch. Ngoba lokho ayikho khona nxa ichumayela ayisikho ayikho khona endlini. Unxuso mfundisi ukuthi sikuphila ngazi ungachaza kuyini okwenza singaphili ivangeli leli silichumayela. Lapho esekudingayo kakhulu kulesi sifundo kumbe kulesi sigaba yokuthi sikwazi ukuphathana ongubhudi ngubhudi kuwe, ongusisi ngusisi kuwe. Ukuqakathekisana empilweni yikudla odinga uNkulunkulu. Nxa thina sifumana simlungisele uNkulunkulu, ayinto nguJesu Kristu ongumdali wethu kodwa ungubhudi wethu. Uyawubona umahluko omkhulu kakhulu. So sinikwa leso sixwayiso bana siphathane, sikhulise instead treasuring, sikhulise abanye, sibenza amagugu kithi kulathi. Singafika lapho sizehlisa khona ngaleyo mumo okuyokunene okusoza zingena endaweni yakho. Yes. Chapter 5 ulezixwayiso eziningi. Sike sadlula yizo kuzifundo lezana ezezimula ngithi phela ngathi uthelisa abantwana lihloniphane lizehlise omunye komunye hamba ngothando lithanda kuba yithinto ukuthi ubaba ohlukumeza umama kubanyamanye uyabe yazihlukumeza kuthi ukuthi uyabe ungakwananga ngithi phela. Yes, iziphi ezinye izifundo esizitholayo ku chapter 5 siqibala. Yes. Okuthintwe kakhulu anti ukuthi wakuthinta lapho ukuzehlisa. Lo kuthiwa ukuthinta indaba yokulingisa. Ukulingisa uKristu kumbe ukufanana loKristu kuthatha mina futhi ukuthi ngehle. Ngiphakamisa abanye abazalwane kumbe kusechurch khona phana kuthatha ukuthi nxa umaforo ngayenza olunye ulutho elder wami lapha ngithi and umlimo kusebenzisile to appreciate ukuthi umlimo ngezinye indlela uyabe kuphathisa but khona lokho kithi kunzima ukuthi sikuphile. Right. Okunye lokho utshoyo bathi ukuhlenga isikhathi. Alright. Ukuhlenga isikhathi ngokubonga uNkulunkulu nguye uqakathele sifuna lapha ngenxa yothando lwakhe. Okunye sokuchilo sofumana lapha Ephesians 5:21 lizehlisa umyoko omunye thobelana umyoko omunye. Emakhaya lingabaza inkunzi lobabili ubaba lomama abe inkunzi lami ibe inkunzi umuzi wangikhona uyachitheka. Kodwa uzuhlale ulokhuzile ubambeki uqinile. Amavesi alandelayo ubana besifazana lizehlisa ngaphansi kwabomkenu ngoba indoda inhloko yomfazi. Ngimi personally ngifunda amandla okuhlonipha umama kamhloniphe ubaba. Isizathu sokubana amhloniphe ubaba ukuthi vele ubaba mdabo wakhe incingo esekhanda lika lomuntu wesilisa ngezidinga ukuhlonitshwa. Umama utshengisa uthando lwakhe ngokumhlonipha ubani umama ubaba. Kanti Ephesians 5:25 esifunda ngaye la oseveza oletha umfaniso kaKristu owazinikelayo self-sacrifice love uveza ukuthi yena uthi namadoda athandani obani omkenu. Into yokuqala umuntu wesilisa yazi ukuthi umuntu ongumama ucingo lwafaka umuntu ongumama wafaka ubana akathandwe
afobana kathandwe kubathiwa belungisa inwele zawo bathiwa besenza into khona bethele izigqoko zawo zilamaflowers lapha lalaphana and so forth. Yes. Okutsho ukuthi la nxa bethatha bebethela ama-flowers lama-rose okutsho ukuthi mina ngi-creature of attraction, mina ngumuntu okubukezwa. So indoda kumele imthande. Umama ufuna ukuthandwa, whereas ubaba ufuna ukwenza njani? Ukuhlonitshwa. Kodwa uthando lukababa kalufuzo kaKristu ubana uyakwanisa ubana uzidele ngomkakho. Siyabonga kakhulu. Sigoqa lapha indaba kaEfeso. Kuthiwa uEfeso ibhuku leli libe ngathi ukuba ngawase-Efesu enhliziyweni. Konke lokhu sikuphile, kungabi izistory, kungabi izindatshana nje esixoxa ngazo sisale singanjani singaziphilanga. Likhumbule lokhwana. Usiya ku chapter ngo-6 ukuthi kasisi lenyama lani legazi sisempini izihlobo ezithandekayo. Nxa uqalisa khona phana ku chapter ngo-6 ivesi ngu-1 usiya ku-4 uyaqala abantwana abahloniphe ini abazali abesekhuluma ngezinceku futhi lazo ukuthi zizehlise lathi thina abalezinceku zakhona sibaphathe kuhle. uEfeso u-addresse umuntu wonke. Akula muntu ositshiweyo. Yikho sithe ibhuku leli liquma ama-edges wonke, lithinte izigaba zonke zempilo kusukela endulo kuze kufike khathesi. Kuyini okunye sisiya emaphethelweni esikutholayo nxa sigoqa leli bhuku lika-Efeso? Engingakuthinta kubazalwane ikakhulu chapter 6 uthinta ukuthi ibandla liphakathi kwempi, kodwa limpi kayiliwa kuphela ngezikhali esicabanga ukuthi izikhali lezi ezabantu abayimpini, but yimpi yakomoya okumele sisebenzise ini ilizwi ngokukhuleka. So kule yimpi kasilwi sodwa, osithungamelayo nguKristu, wayilwa yona le impi already, yena wanqoba. So nguye kuphela kumele simlande. Siyabonga. Bengathi mina futhi okunye sikufumana lapha kulokubana sikhangele ngempilo umbe ngendaba zemacansini zawufanga ngaleyo ndlela ke. Into eqhakathekile kakho konke ukuthi owesilisa wesifazana kabaqhakathekisane, according to Isifundo, baqhakathekisane okuza kubenza babe nyamanye. Khokhona ukuthi ngiqhakathekisile umunye wami uyimi ngokwami kungenza ngicise lingikhumbuza omunye umuntu wakhuluma like lathinta even into yothando. Yes. Into zonke lezo uNkulunkulu asibizela ukuthi siziphile lobudlelwano bethu omunye komunye zibuya kuphela nxa sisenelisa ukuthanda njengoba uKristu wathanda. Omunye bensiya kupointeni ukuthi ukuqhakathekisa ukuthi uthando kuyikunakekela impilo yomunye ibe yebuya kuqala kule yakho. Yes. So ngiyakuzwisisa ukuthi uMaforo beke wabuza ukuthi kambe siyayiphila yini impilo lesibizelwa nguNkulunkulu. Sehlule ukuthi ingqondo yayi kuKristu ibe kithi. Ukuthanda njengoba uKristu wathanda, i-self-sacrificing love akube nguMaforo kungabi yimi. Akube ngumhlanga kungabi yimi. So nxa lo mhlanga elothando lunjalo ukuthi akungabi nguye kube ngumisisi mhlanga, ngibone ngani yikho lapho kuzavuma khona ukuthi impilo yesiKristu icace iphume injalo. Siyabonga. Sesifike emaphethelweni esifundo sethu esihlobezana. Kuqhakathekile ukuthi lokho esikuxoxileyo sikuphile. Mfundisi ungatsho amagama akho okucina. Sibizelwe ukuthi sihambe ngothando. Sibizelwe ukubana siqhakathekise abanye njengalokho siziqhakathekisa. Sibizelwe ukubana sikhumbule ukuthi sathandwa izizwe zomhlaba zingakanjani zingakabi khona. Sisesiqongweni lokho sisentabeni sibona umusa kaNkulunkulu asenzela wona singakadatshulanga ngaphansi kwelanga. Professor? Nxa siphetha lapha isifundo lesi enguzwisisa kakhulu ngebhuku labase-Efeso lisinika amandla amangalisayo locebo lokusindiswa. So engingakutsho kubabukeli labalaleli ukuthi leli bhuku kasiliqhakathekiseni ngoba uPaul kalilobelanga abase-Efeso, usithinta sonke izigaba zonke zempilo zethu ukuthi nxa silifunda leli bhuku asizwisiseni ukuthi konke lokhu sidlula phakathi kwakho njengabazalwane.
abala ukugcina. Okay, mina bengifuna ukuthi ngikhuthaze ibandla ukuthi icebo likaNkulunkulu liyamangalisa. Nxa sili unpack sizama ukulizwisisa, sisala singela lutho esingalwenza ngaphandle kokukhothama phambi kobuso bukaNkulunkulu. Sonke sithandiwe and injongo kaNkulunkulu ngathi sonke ukuthi siphiwe impilo engapheliyo, sisindiswe. So asizenzeleni ifavor, samukele lesi sipho esinguJesu bese sizuza impilo ephakade. Siyabonga kakhulu isihlobo esithandekayo. Sifika emaphethelweni esifundo sethu salona leli kota. Sisempini, asisukeni lapha siqaphele ukuthi sisempini, sibe kwazi ukuthi siphila ngayiphi indlela. I-great controversy, impikishwano enkulu, kufuna umthandazo. Siyalincenga, siyalinxusa ukuthi kasihlaleni sisemthandazweni. Asihlanganeni kuviki ezayo sesingena kukota elitsha lapho esiyabe sikhuluma khona ngothumo lukaNkulunkulu, uthumo lwami. Asambeni siyetaticha sihlobo esithandekayo, sibuyeni sesixoxa asibunandi bokutaticha uxoxe lawe ulapho okokuphakulula ukuthi okuzwileyo lokho, ngoba uNkulunkulu ekhulumisana lathi ngendlela ezitshiyeneyo. Sisacela umfundisi umlilo asikhulekele. Baba wethu othandekayo sezulwini lalapha emhlabeni, sengule phezulu kwalesi sifundo. Sicela Nkosi sibe siyaqumba izimpilo zethu, wana sigebhe sisiya phambili sizwisise indaba yaseFesu esivezela kasobala indlela osithande ngayo waze wazinikela eCalvary, indlela odemona usibuthe ngayo wana sibe munye, sibe imuli yinye ezaba khona ekhaya ezulwini. Sisize Nkosi sithandane, sisize Nkosi senze intando yakho, sisize Nkosi sikuphilele emhlabeni wesono, egameni lakho ngiyakhuleka, amen. Amen.